Assalamu alaikum qadırman görüşçüler. Alam Xabar kanalının katılışçıları. Hurmatlı görüşçüler, 25 iyul 2020 yıl Жалабат Сузак pazarı. Buyursa 31 Qurban ayt деп жатат. Qurban aytқа қарата қойдың бағалары қандай болып жатат? Сіздерменен чоғы бөлішіп көреміз. Андықтан бізден алыс айтырыңыздар. Каналда жаңы болғандар каналға қаталыңыздар, лайк басыңыздар, сұныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Қойлар жақсы эле көп эле түшүп тур. Анда эмесе биз четинен көрөлү. 14,5 миң болду деп ушул кочкорду алып чыгып тур. Менимче союш калган окшойт. Соёсуздарбы? Курбан айтка соёт экен. 31 Курбан айт деп жатат. Курбан айтка кандай болуп жатат азыр базардын ичинде көрөбүз. 6600 болду деп солук койду алып чыгып тур. Кочкор канча болду? 16400. Qoz qochqorlar alınıp tur, 5,5 mingden болуп турушулар. 4-5 aylık qozlar. Mына жерде qozlardı alып келе жаткан канчадан болду экен ушу qozlar. Qozlar канчадан болду? 5400. Qochqorбу? Urg'achisi da var ekan, urg'ach ekan. 5400. Qozlar qanchadan oldi? 6000dan bo'ldi. 6000dan. Erkakmi? Erkak. Erkak qo'z qo'chqorlar. 6000dan. O, yaxshi. Uçmal o'xshaydi bular. Urg'achi qancha oldi? 8200. Bunisi-chi? 8400. Bunda urg'achi? Soyastarmi? 8,5-9 mingdan bo'lib turishlar. Qo'chqorlar. 14 ming bo'ldi deb shu qo'chqorni olib chiqishdir. Ayting ham bular bolalar qanday bo'ladi? Qurban aytganga qarata soyishga jarab qolgan ekan. Qancha deysiz? 5,5 ming, 6,5 ming. Bularni aldınız bir satla. Qancha deysiz? 4 mingdan. Ha, yizne ber salam deb aytadi, 4 mingdan deydi. Urg'ach o'xshaydi, urg'ach ekan. Birisi erkak ekan, qalanı urg'ach ekan. Kichinekey qo'zlar kelib qolib turgan. Erkak urg'achi qo'zlar salomlar. 4 erkak, 4 erkak, 4 urg'achi. Bahası qanday bo'ladi bular? 4,5 mingdan. Qancha bir 2-3 aylıklar o'xshaydi? 2,5 aylıklar. Arasından sattınız mı? Qanchadan ketdi? 4 ming, 4,5 mingdan satılıp tur arasında. Bu qo'z qo'chqorlarga 5 mingdan belgiledi alatken hazır. 4600, 4800'den soda qilibdir. Satuvchi o'zi 5 mingdan belgiledi aytib жататкен. Qozlar erkak urg'achi? Qancha datasi? 3,5 mingdan. 2 aylık bo'lgan qozlar ekan. Urg'ach ekan. Qanday? 3 mingdan beriladi. 3 mingdan bo'ladi. 3 mingdan bo'lsa berar ekan. Ot jo'q qoldi. Настроениялары жоққа, кішкене настроениялары жоққа дейм. Сықты, базарда тұрды. Қанша датасы ургачы қозыларды? Арсанагаз қаршы олы тартпа дейді. Қанша да базарын берсін. Арғандай кішілерді көрөбүз базарда. Qo'chqorni 4,5 ming oldim deb olib boradi, qo'z qo'chqor. Urg'ach qo'zini bo'lishi 4 mingga berem deb oladi buni. Oluvchi hozir 3,5 mingga so'radi. Kim oladi deb reklamani go'shti qiladi, 3 ming so'mga deydi. Urg'ach qo'z ekan.
aylanbaş ekan. Bizde görüşçülerin köpçülüğü toqtulardan, urgaççı çoğ soluk koylardan suraşat. Özünüzlerge belgili görüp turasızlar. Köpçülüğü erkek qozular, qoçqorlar köp bolat. Hazır mümkün bolsa biz dağı qıdırıp taap sizlerge жеткізген hareket qılabız. Urgaççı qozular ekan. Soyuşqa jarap qalgan 6000, 6500 dep turadi. Va bo'ldi, bo'lmadi. Qancha berib edingiz? 16 kız, 15. Ha, ne olsun. 5900 qilib tur, bunisini 6000 qilib tur, berib eptir. Mına çoğ soliqlarni ko'raylik. Qancha dadasi bulardi? Assalomu alaykum. Yaxshi. 18 bin. Ekoni. Ekoni bir 18 ming deb aytilishmoqchi bo'ladi ekan, 9 mingdan. Menimcha 6 tishdan bo'lib qolgan soliqlar o'xshaydi bular. Qo'zi va? Tishim uzilgan ekan, ha, yaxshi qo'zi ekan. Va bo'ldi, bo'lmadi. Qancha berib edingiz? 83, 82. 8300, 8200 dan so'ragan ekan, berib turgan soliqlarni. Mına жерде urgaççılardı görüp turam men bir çekiden. Burasıda urgaç o'xshaydi. Soyuşqa jaragan. Bari erkek mi? Qaysilar urgaççı? Toqtular var ekan urgaççılar. O'sha urgaççıların qancha datasizlar? 8,5 mingdan. Çaşımda oşul çekidagi toqtular soyuşqa jarap qalgan. 8,5 mingdan. Va bo'ldi, bo'lmadi bozorda? Va bo'ldi aka 8200 ga. 8200 ga berib edinglar shuni. Yaxshi, quyrug'i da yaxshi ekan. Qolganlari erkek ekan. Buna erkeklerin qancha datasizlar? 8 mingdan. Qarasın 8 ming deb жатат, tarqasın 10 ming kem var deb turadi. Mına ошол çoğ soliqni 8,5 mingga berib turam deydi. Buların 6,5 mingdan bolsa berem deydi. Toqtulardı. Iki tiş qoçqorlar 13.300'dan dediniz mi? 13.300'dan ketiptir, 10 baş. Çoğ qoçqorlar ekan, quyruqlari da yaxshi. Optam satılıptır. Mına şu qo'zlardi 4800 dan bo'ldi deb baylab жатат. Üçöөнү, iki qizilda, mına chekide qarani. Erkek qo'zlar ekan. 4 tane sigardan lira. Bağa qancha? 4200, 4000 dan bo'ladi ekan shunday echkilar. Çok eskiler. Çoğ echkilar ekan. Talasdan kelgen soliqlar ekan bular. Yaxshi satılıp жатат deydi bu жерде. Bana bir eküsten okuyatı oldu yapar. Qanchadan ketib ekan bu? Ben buna hiç kimden buluatı. Bunlar kapalı. Ana ona bir atı götüreceğiz. Hozir o'sha chetdan so'rab ko'raylik qanchadan bo'ldi ekan. 229 ming bo'lib turishlar. Çoğ qo'ylar ekan, biroq Talasdan kelgan. 17 mingdan deb aytilishlar bo'ladi ekan, 15 mingdan satıladi deydi. Eko birde, yaşlar birde deydi, biroq berkensi biraz çoğuroq ekan. Ekoni 40 ming deydi, 20 mingdan. Assalomu alaykum. Qancha tish qo'chqorlar ekan bular? İkitasi 2 tiş. Eko 2 tish. Qo'zi. Bunisi qo'zi. Qanchadan bo'ladi bog'lari? Bog'lar 25 dan kami bor. 25 mingdan kam bor deb turadi. Yaxshi qo'chqorlar ekan, soyishqa. Bog' bo'ldi u? Ha bo'lyapti. Qanchadan berib edasiz? 18,5 ming, 15 dan 35 mingga yetkazib beryapti.
18,5 болуп тур. Ошо чекедегиси беркенсин 15 миң. Экону 30 миңге ушундай сурап атат экен, бербейт атат экен. 5 миң болду деп эркекти көрсөтүп атат, ошону алыптыр. Мына козуларды чекесинде 3 ургач экен, 6,5 миңден деп атат. Канча айлык козулар ушулар? Канча айлык козуларды? Кышында туулган козулар. Кеч кышта туулган козулар экен. Ошол чекеде 3 6,5 миңден деп атат ургачы, токтулар. Эркектерин дагы 6,5 миңден деп атат. Ба болду. Канчадан бербедиңер? 6,100ден ба болгон экен, бербептир. Мына жерде мындай чоң кочкорлор келип калыптыр. Бул кочкорлор кандай болот экен? Кимден экен кочкорлор? Силерден ба? Assalomu alaykum. Канча тиш кочкорлор булар? 2 тиши ham бар экен, 4 тиш бар экен. 2 тиш, 4 тиш кочкорлор экен. Өтө жакшы багылган кочкорлор. Канчадан болот баалар? Булар 30 миңден дептир ака. 30 миңден мыналар. Ар жактары бир аз кичинерээк экен. Кичинеректерин канча? Надалар кичилер 20 миңден. 20 миңден. Шерилерин 28-25ден саттым. 28-25 миңден саттылар. Ушундай чоң кочкорлор жакшы сатылыптыр. 25 миң, 28 миң. Уруктука дагы жакшы экен. Өтө сонун багылган кочкорлор. 553 19,03-19. 19,03-19. Эгер үйдөн алсаңыздар болот экен, өзгөндөн деп жатат жигиттер. Үйдө дагы бар деп жатат. Акчалар саналып аткан, мына ушул кочкор сатылды окшойт. Канча болду кочкор? Канча? 23 миң. Канча тиш болуп калыптыр? 6 тиш болгон кочкор экен. 23 миң болду дейт. Жакшы, берекесин берсин. Чоң кочкорлор чарчаган окшойт булар. Assalomu alaykum. Кимден экен булар? Сизденби? Канча тиш булар? 4 тиш. Баасы кандай болот? Канчадан деп атасыз? Мына чоңун айтыңчы. 80 миң. 80 миң, жакшы, өтө чоң экен. Мунусучу? 35 миң. Ба болбоду? 50 миң, 22 миң, 50 миңге бербедиңизби? Ушундай чоң кочкор баксаңар. Мына достор, кочкор деп мына ушуну айтыш керек. Өтө чоң экен. Кандай порода бунун породасы? Карабель деген. Ушундай породадагы кочкор экен. 4 тиш. Жети жүз жетимиш бир, 81, 30, 24. Эгер сиздерге уруктукка керек болгон болсо, ушул номерлерге чалсаңыздар болот. Агабыз Чүйдөн келген экен. Чүйдө кайсыл жерден? Каерге келип калдым азыр? Ороктан келген экен агабыз. Жакшы. Охо, мына кочкорлор каяктан келди экен? Assalomu alaykum. Сиздерденби бул? Каяктан келди? Сатуучусу биякта экен. Аралап барып сурап көрөлчү. Канчадан болуп жатат? Канчадан сатылып атат булар? Жаштары кандай болду экен? Баары бирдей кочкорлор экен. Assalomu alaykum. 2 тиш кочкорлор 16 миңден айтылыш баалар болот экен. Жакыны канча болот эми бере турган жерлерден? Эми сатып баштадык. Азыр бирөө 14,5 саттым. Эми баштадыңыздар? Жана бирөө 15ке саттым. Бирөө 14,5, бирөө 15 миңге кетти дейт. Каяктан келди булар? Жайлоодон келген экен. Канча баш бар экен? 10 ай багылды. 10 ай багылган, э? Чынына багылган жайлоодон келди да. Жакшы. Курбан айтта бүгүн ала албагандар эми үйдөн деле алып болуш керек. Номерлерди айтып кеттиңиз. Болсо үйдөн сата бересиздер да. 772, 772, 147, 347. 147, 347 ушул номерге чалсаңыздар болот экен, үйдөн барып алсаңыздар дагы болот экен.
Егер сойышқа керек болған болса, базарда ала албай қалғандар болса, чалыңыздар. Базар Қорғанның Баймұнды сайылынан екен. Жайлыда 10 ай бағылған, жайлыға шығып келген қошқарлар. Мына қадырман көрушілер, сіздерменен Жалабат Сузақ қой базарындағы қойлардың бағаларымен танышып шықтық. Сіздерге қысқаша болса дағы маалымат қылып жеткірдік. Бізбен ардайым чоң болыңыздар, кейінгі чыгарыштарда жолығышқанша аман тұрыңыздар дейбіз. Сунуштарды комментарийге жазсаңыздар, сіздердің сунушуңуздарды біз ар бирин четке қақпай, толық оқып шығып сіздерге маалымат береміз. Аман тұрыңыздар.